Agrobiznis magazin obeležava 4 godine postojanja. Umesto slavlja na koktelima, godišnjicu su obeležili specijalnim izdanjem posvećenim, i to smo napravili izdanje posvećeno mladim poljoprivrednicima. Predstavili su 7 zvezda agrobiznisa Srbije, a moj gost je urednik ovog magazina Goran Đaković i jedan mladi poljoprivrednik Miloš Prokić. Dobro jutro i dobrodošli. Malo smo prepisivali od vas, rekao bih, sa ovim zvezdama, a zaista me to i motivisalo. Vi imate svoje Pinkove zvezde, da tako kažem, mlade pevače, a šta bismo mi drugo predstavili nego mlade zvezde srpske poljoprivrede. Mislim da smo izabrali zaista 7 mladića koji zaslužuju da budu zvezde i jesu zvezde jer su ostvarili izuzetne rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji, ali su otišli korak dalje. Dakle, ne bave se samo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, već svoje proizvode prerađuju i izvoze ono što je zaista primjer Miloša Prokića, koga sam ja upoznao na početku njegove, da tako kažem, poljoprivredne karijere. On mi je inače kolega sa fakulteta, ali je svoj biznis, evo ja ću napraviti uvertiru, započeo upravo donacijom USAID-a jer je tada pobedio kao mladi poljoprivrednik sa svojim biznis planom. Evo Miloše, prvo nam recite koliko imate godine. Ako nije tajna. Nije tajna, 26 godina imam. Dobro, završili ste poljoprivredni fakultet. Fitomedicinu. I odlučili ste da se bavite poljoprivredom. Sad, pošto znamo da u Srbiji nekako ljudi uglavnom beže u neke druge poslove, iako sva javnost govori o tome da negde naša budućnost leži upravo u poljoprivredi, kako ste se vi odlučili i kako ste započeli uopšte svoj biznis? Odlučili smo se zato što nam je to porodična tradicija koja traje već duži niz godina, preko 100 godina. Traje tako da je to porodična tradicija, da smo odlučili samo to da uvedemo taj posao u poslovnu sferu, znači sa otvaranjem firme i proizvodnjom do krajnjeg proizvoda, da bi bili dostupni potrošačima, da bi bili konkurentni i u svetu i kod nas na našoj teritoriji. I koliko je teško baviti se poljoprivredom? Kako to u vašem slučaju izgleda? Pa teško jeste, mislim, kao i svaki posao koji se radi, svaki posao je težak, samo zavisi kako shvatite. Mi smo to shvatili da nam jedino to izlaz iz naše, kao što kažem, familijarne krize, da izađemo, tako da smo tu napravili niz proizvoda, 30-ak proizvoda. Ima firma, se zove Šljivko. Dali smo naziv autentičan Srbiji, Šumadije, odakle i potičemo, odakle i firma, tako da smo prezentovali tu suvu šljivu, aroniju i ostale proizvode koje imamo, izvozimo u 10 zemalja. Trudimo se svake godine, podižemo firmu na viši nivo. Dobro, može da se živi od vašeg posla, dakle, to je ono što sada sigurno sam gledaoci interesuje i sve one koji se bave poljoprivredom. Pa može, ali samo konstantan rad i samo rad. Zanimljivo je, ja mislim da nam Miloš kaže i čime se konkretno bavi u poljoprivrednoj proizvodnji, koliko hektara obrađuje. On je iz Gornje Šatornje, da pojasnim, u Topoli. Trenutno obrađujemo 13 hektara zemlje pod voćem i imamo sad, planiramo 4 hektara sejemo helde. Ali što se tiče voćarstva imamo 8 hektara pod šljivom, što nam je glavna proizvodna sirovina za sušenje. Imamo još i trešnje, vinograd, jabuke, imamo na 3 hektara, tako i aroniju, pored svega toga imamo. I pored svega imate i aroniju. A recite mi, molim vas, suve šljive, koje strane zemlje najviše traže? Najviše traže Rusija. Konkretno Rusija. Izvozimo za Progres gas, to je Gazpromova firma, to nam je glavni, što kažem, kupac za inostranstvo. Izvozimo u Grčku Supervero, izvozimo u Bosnu, Sloveniju, Francusku, Švajcarsku. Dakle, ovo je dobar primjer kako jedan porodični biznis može da se pretvori u nešto dobro i da se toliko proširi. Ali, gospodine Đaković, recite nam vi iz vaših istraživanja i uopšte iz rada na vašem magazinu, kako su vam iskustva generalno sa poljoprivrednicima? Ovo je primjer koji je dobar, ali inače iz vašeg iskustva kako je stanje u poljoprivredi? Stanje u poljoprivredi nije sjajno, ali ne možemo da kažemo i da kukamo kako nam je stvarno loše. Delimično smo i mi sami odgovorni zbog toga, jer mi praktično nemamo nijedno veliko poljoprivredno udruženje koje može da utiče i na vladu i na tržište, da pomogne samom sebi, odnosno članovima poljoprivrednicima. Primer, evo, nedavno iz života je, na primjer, da je Telekom se odlučio da sponzoriše fudbalski klub Partizan sa 1.260.000 evra. A imali smo s druge strane problem sa mesom, da naše robne rezerve nisu imale 1.200.000 evra da otkupe 10.000 tovljenika. Dakle, možda da smo imali neko udruženje poljoprivrednika,
koje je toliko uticajno i jako da bi se Telekom opredelio da sponzoriše njih i da kupi to meso, pa možda kroz svoje sindikate ili dalje plasira na tržište, možda nešto kasnije, i da tako spase 5-6 hiljada porodica minimum, odnosno i više od onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Ono što je važno je da mora da se radi, da se uči, ali mislim da malo moje kolege novinari treba da isto razmisle kada govore o poljoprivrednoj proizvodnji. Primjer je RTS-a, odnosno javnog servisa, koji je u petak, nažalost, emitovao jedan prilog gde su pričali negativno našim poljoprivrednicima kako oni ne znaju da koriste pesticide, kako koriste nekontrolisano, što uopšte nije istina. Našli su jednog deku na pijaci, pitali ga kad ste vi nešto učili. On kaže, naravno, nikad, kad bi oni učio, jer pre 10 godina, naravno, nije ni postojala nekakva škola. Danas imate ogroman broj zimskih škola na koje poljoprivrednici redovno idu, imate časopise, maltene svaka televizija ima minimum jednu emisiju koja barem sat vremena govori o temi poljoprivrede, i mislim da su naši poljoprivrednici, ono što će mnogi reći da nije tačno, ali jeste tačno, obrazovani i znaju šta rade, i mislim da koriste mnogo manje pesticide nego što su to proizvodi. Ali evo, možete to i vi da nam kažete. S obzirom na to da ste vi obrazovani, da ste završili poljoprivredni fakultet, dakle imate svo to potrebno znanje, kako se vi odnosite prema korišćenju pesticida? Odnosimo se, tačno se zna kad mora se prska i šta mora se prska konkretno. Tako da, što kažu oni da se jabuka prska 17 puta, nije to jeste prskanje konkretno 17 puta, ali nisu uopšte to štetni pesticidi koji se upotrebljavaju svih 17 puta. Znači ima tačno po fenofazama kako se prska i kako se šta štiti. Tako da to nije toliko otrovno i nije toliko, što kažem, ljudi misle da je to sad otrovno da ne jedu našu jabuku. Zbog toga samo... Današnji primjeri života, dakle, mi kad odemo u apoteku, dakle, dobijemo lek na osnovu nekog recepta, tako i poljoprivrednici dobiju od nekoga savet koji pesticide koriste. Ni mi ne idemo u školu neko da učimo kako se pije pentraksil, na primjer, nego ga pijemo onako kako nam kažu. Tako i poljoprivrednici dobiju uputstvo kako se primenjuje preparat i tu nema šta. Ne znam, žale se na mali broj kontrola. Znači, koliko para, toliko i muzike. Naša država, koliko može, toliko i kontroliše. Da li imate kontrole? Eto, vi u vašoj proizvodnji, ko vas kontroliše i da li uopšte ispunjavate sve te standarde koji su neophodni? Pa naravno, standardi mora se ispunjavaju. Mi imamo kontrolu, sprovodimo HACCP. HACCP, tako to je kritične tačke u proizvodnji, znači kompletno imamo tehnologa koji nam vodi. Što kažem, mi kao vlasnici firme, ja i brat rođeni koji smo vlasnici firme, znači mi kao vlasnici uvijek imamo kontrolu nad nama. Mi koji možemo o svemu da odlučimo, uvijek imamo kontrolu nad nama ko sprovodi to, znači sertifikaciju i kako to funkcioniše. Tako da ništa ne može tu da prođe što je štetno po ljude ili odjednom to bi bio baš katastrofa. Dobro, a koliko vas, da kažem, iznerviraju priče na tu temu kada se čuju u javnosti i kada se inače govori da nije baš sve zdravo kada se proizvede kod nas, kako vi na to gledate? Odlučili ste da se bavite upravo ovim biznisom i sada kako to doživljavate? Pa doživljavamo tako što mi, što kažem, proizvodimo zdravu hranu. I zato mi uopšte ne razmišljamo o tim pitanjima da li je to zdravo ili nije. Mi znamo šta proizvodimo, kakav kvalitet proizvodimo i šta distribuiramo na tržište, tako da nemamo uopšte, ne primamo mišljenja sa strane da li je to zdravo ili nije, da se tu polemiše oko nekih stvari. To je zdrava hrana, proizvodi se kod nas, tačno ima regulativa kako se proizvodi, pod kojim uslovima, kako sve funkcioniše, tako da nemamo uopšte bojazni da će nešto da se desi, da to bude da neko se razboli od toga ili nešto daleko bilo. A stalno se govori u javnosti i predstavnici vlade govore o tome da svi žele naše poljoprivredne proizvode i da mi prosto nemamo kapacitete da zadovoljimo sve te potrebe koje nam dolaze sa strane. Da li vi uspevate da proizvedete dovoljno količina koje od vas zahtevaju? Pa mi uspevamo da proizvedemo, ali uvek može još. Tako da svake godine podižemo firmu na viši nivo, znači sa većim količinama koje su potrebne na tržištu. Svake godine nalazimo nekog novog kupca, tako da non stop se podiže taj nivo. Eto, što je ovako jedna lepa priča za početak jutra, da podignemo poljoprivrednu na jedan viši nivo i uopšte razgovor na tu temu. Da, i da govorimo o kvalitetu. Ali evo, kada sad govorimo, i vi ste izabrali
7 zvezda. Da li ste imali mogućnost da izaberete još? Nadamo se da to nije jedini broj. Ovo je samo početak. Dakle, evo, u najnovijem broju imamo jednog državnog službenika. Neće reći čime se bavi, zamolio me da ne govorim, ali dečko je podigao zasad višnje. Zna koliko je to isto rentabilna kultura, koliko je tražena. Dakle, naša višnja, on je iz Valjevskog kraja. Naša višnja je izuzetno tražena i na inostranom tržištu i na domaćem, sada se i suši. Kada sam ja završavao poljoprivredni fakultet, tada je bilo mislio na imenice osušiti jagodu i malinu, danas je to sasvim normalno, možete je kupiti u radnjama. S druge strane, imate primjer kajsije koja je ove godine trostruko poskupela, dakle negde oko 1200 dinara kilogram kajsije sušene danas, a prošle godine je bilo 300 dinara, sve zbog toga što je kajsija loše rodila u Turskoj, odakle mi najviše uvozimo. Iako smo sposobni da sami proizvodimo te kajsije, naš poljoprivredni fakultet u Novom Sadu ima sjajne selekcije kajsije koje su na tržištu, dakle nema razloga da se ne investira. Nekada je bilo problematično proizvoditi ovde kajsiju zbog ranih mrazeva, ovo što se upravo sada dešava, dakle priroda se budi, ove cvetove roze koje možete vidjeti usput negde, to su zapravo cvetovi kajsije, oni beli su cvetovi divlje džanarike. Dobro, eto za sam kraj ovog gostovanja voleo bih od vas da čujem poruku za sve mlade poljoprivrednike ili možda bolje za sve oni koji razmišljaju da li da počnu da se bave poljoprivredom u Srbiji. Pa poruka je konkretna. Samo krenite da radite, iz fotelje ništa ne može da se zaradi. Eto, to je, neka to bude zaključak našeg razgovora. Sa nama je bio urednik Agrobiznis magazina Goran Đaković i mladi poljoprivrednik Miloš Prokić. Hvala na gostovanju.